Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and Ṱaʻi. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚅, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚅 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚅, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚅, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚅 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚅 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan. Holy Spirit, come in, change our hearts, Lord, fill me. Holy Spirit, we welcome you. Come and change, Lord, the atmosphere. Oh.
change, Lord, the atmosphere. Calling on you today. We're calling on you today. Come into our hearts, Lord. Fill us afresh today. We're calling on you today. We're calling on you today. We're calling. Come into our hearts, Lord. Fill us afresh today. Anganga paia. Anganga paia. Afioma. Anganga paia. Loloto. Fatuma. Anganga paia. Anganga paia. Afioma. Falelene. Olene. Anganga paia. Afioma. Afioma. Utebala awatune. Utebala awatune. Afioma oile ani. Fatuma matome. Utebala awatune. Utebala awatune. Afioma oile ani. Fatuma matome. Calling on you today. We're calling on you today. Come into our hearts, Lord. Fill us afresh today. Lord, we welcome you as your presence fills this place. Lord, we welcome you. We call upon your name. Lord, we welcome you. We feel the warmth of your embrace. Come and move. Come and move. Come and move. Come and move. Lord, we welcome you as your presence fills this place. Lord, we welcome you. We call upon your name. Lord, we welcome you. We feel the warmth of your embrace. Come and move. Come and move. Come and move. We're calling on you today. We're calling on you today. Come into our hearts, Lord. Fill us afresh today. We're calling on you today. We're calling on you today. Come into our hearts, Lord. Fill us afresh today. E whalofa ma, toi whaatalofa atu I le ala whai mai I whanunga le leo le nei aso fau I le pa ia maulunga o tātou atunu pele o Samoa. Ia I le nei fwoi vaenga o le larolangi o tātou au mau manonofo ai. Ia I tutono ao te roa nei. Ia whaatalofa atu ai I lau polokalami o le malu TAEAO FAALEAGAGA. Ia I tutono maota malawa. Mai lunga lala ata ale Global Kingdom TV I le nei TAEAO mata ngofie. Malulu le nei TAEAO I le ala whai mai ma le usua ai o seo tātou atunu. Ia I wheau matiu te mga luenga o wala au ai le atua lo o tau soifua e au auna mga lulu ai. Patalofa atu ai I le tāpua inga tamā matina matutua. Ia ma le ala whai mai fwoi o seo tātou atunu pele I Samoa. Moli mawina ma mai tauina I tala ave mai le tūlanga o le vevela o lo I eisi o tātua tunu I Samoa. Ia ele tali tonunga o lo manuia mea uma I le alofa ma le anga le lei ma le whaatasi mai o lo tātou tāpa au sili o le langi. Ia taita ina le soifua ma le ola e la ngata I lea. Ia so se me manao I eilo loto e anga le lei lava le atua ia te tātou uma. Aso sfuru ono le nei masino I ulai sausanga lua o lua sfuru malfa. Aso sufit
E leo ua se 10 minute te aile tula e valu I tonu New Zealand nei. E peia lau te ale tula iwa, ona e tasi le tula e muamuai sa moa ia te tātou nei New Zealand. Ia, au te le lola I nisi vaenga o le lalolangi. E whaatalo whatua I le nei TAEAO. I lo wala whai mai tō whanga sa whaapeo na tātou mo moe ma tō whawhai si o tātou atunu ule nā pō o mawai atu. E whaate ia fwoi oi lo wala whai mai le nei TAEAO. E le iai se manatu mai tele ana tātou whaalongo pēr I tala tō ina malo mātua I le ngata I lea o le tele o manatu a si o tātou atunu ma whetalainga e masani e whai mai tau mate le ete. Sa tau mate le ete, pe tua mani a, whai ngā mālolonga I le nā pō o tua nai. Le matautia la nā o le atua o lo whapeona tātou au auna, ma ifo iai, ma tātou vivi iai I lea aso, ma lea aso, I lea taimi, ma lea taimi. E whamanatua I pēa te tātou, le whetalainga le atua e ala le tusia a uenga whai mai o lona alofa tū no, ua ia le wha umatia ai I tātou. Ai peitai lona alofa muti vali. Pe mai e fau pea I lea aso, ma lea aso, I lea TAEAO, ma lea TAEAO, I lea taimi, ma lea taimi. O lea afu ai se wha matalanga I le nei TAEAO. E whaata ia I tātou. E whaata ia I tātou le tātou toe ala I le isi aso fau. Tātou toe wa aia le malama o le aso fau ai mai e lea tua. Tātou whaalongo ina I o tātou tino lea, le malosi whaafau ina. Awa o le mea mau tinoa tātou te momoi le po. E langona le vai aisea, lango fe au matiute, ai of, fe au mga luenga, whanau ia o onga, whanau fo I malo longa le newa I tau ia o onga. Ia maso se mea tātou te whaia. E o ane le pō, o langona le vai, ona tātou mo moe lea se I tulou. Ma le lilo I manatu ai whai mai. A tātou mo moe, pei tātou tangata o leise wha moe. Au te wha manatu ia te oele atunu pele le nei TAEAO. Mele tala le tua le tusia le perfecta isai. A whai le ngalo ia te oe. Awane ngalo ia te oe. O oe, maau, mai tātou uma. Whai mei o tātou o le la au o le ame o tonu. Nā to tonu o le whaatoanga. Ina ia tupu maola. Mafua mai. A wale vi inga o le atua. E lo le vi inga o le tangata. E lo le vi inga oe, e lo le vi inga o au nā laiona mai e le atua tātou I le lalolangi nei. Whai mei na to tātou e le atua le lalolangi nei. Ina ia tupu maola. E whaafo ia tuai lona lava vi inga. E vi ia ai le atua e tangata uma. Ono le matautia. Aof. Men. Vi le atua. Sa o le le saunanga nei TAEAO. Ia e tau whaatalo whatuai. Whaafonga male mai mo mai si tātou watunu o le nei TAEAO. Ia e seisi whapoponga le nei o le tātou po kalame o le MALØ TAEAO FAALEAGAGA o le spiritual breakfast. Ia pe o na iai TAEAO TAEAO. Lunga le o nanga ia ale tātou ala tenei le Global Kingdom TV. Pe o na iai ia le nei fo I visiona. Na tuina le sunga le whawhengainga malon whalitoa. Sunga whawhengainga ia Mike ia mawhalitoa ia Sarah. Ia wala wale so tau au so ani foi ele mai mo mai si tātou atinu. O tātou le o la e tātou te tui whai te toa. Pe o na iai outreach ia pe o na masani ai. Le telo e kalesia. Ia aolo o tātou mawale nei avanu. Ia tātou te whai loa tuai. Ia ma whaalau tele ele mālo le atua. Ia I le to tele o si tātou atunu. Ia po I lātou foi o mai mua mai lunga o penga te whailani. Whaatalo whatua le nei TAEAO. Mālo le soifua, mālo le ala usu nei TAEAO mālulu. O lo mai mua mai. Ia ele o nanga le nei tu usa o inatu. I nei ota huhu. I au kilani ni usila nei. Whelan me olo e maua mai ele tātou po kalami. Whaamalo atu wale o nisai whaamalo le ala usu nei TAEAO. Whaamalo le ngā lulue. I ole nei atunu. Ale usu a tātou e whai ngā luenga. Ia ele maua le se eleni. Ele mo fo ise me mawai ia le ngata le mea tau samia te mama tina matua. Ia ona I whanau ai mise le atina ina ona I tātou ainga. Le ngata ilea. Yo tele fo ilu whaalaulawi whai. Masa ni ese tātou atinu. Whaamalo atu ai. Whaamalo atu nei TAEAO ia I la tau ulo whapea. Ona whai malanga mai. Whea lava le vaenga o ke loko e whai malanga mai nei au kilani nei. Po o New Zealand nei.
Ia te whai mālolonga sia si mai ainga. Ia po o lo whapeo nei awai mai nisi o whonotanga. Ia o la lava le tūlanga o lo e awai mai ni usila. Whatala whatula po kalamele nei TAEAO. Mālo lava le unusai. Ia whaamalo le whaamalolosi. Lau whai ngalue ngā le tua. Mālo lava le whaamalolosi le whina ngalo le tua. Mālo fo i le au tatalo. Mālo lava le whaamalolosi e tātou tuli vai. Wa ale malolosi e tātou tuli vai. Ia ele mawhai ona tupu le ngalue ngā le tua. Ele maua le whasosoani. Ele maua le malosi. Ia tātou te whaatino wau nei mea uma. Na ona whaia, whaatino e tātou, tātou te wha moe le ngango le atua. Pe ona whetala Iesu, ilona auso, awane o tātou, awane o tautu ua le mene, se iwanga nā ua whio ane le ngango le atua. Au no lama le ngango le atua, tātou te le maua le mana, e whaia fua mea uma, e atia e fua, ia le ngaluenga le atua. Na o se mea na ona whaatino. Ia ele lopo le ale winga le lopo le ale au ngā. Tau na whai peo le whai mo le tātou vi inga. Ai leo mo le vi inga o le atua. Le lau tātou i nei TAEAO. Ia, se wha malo si foi. Se whasosoani ia lau pol kalame nei TAEAO ia te oe. Le te mai mo mai. Ia tā o soilo TAEAO a wafi le whenga i mga luenga. Ia le ngata i leo le tātou sa valinga. Polo tātou whaolanga le nei tau sanga. Lua o lua whalo o tātou iai. Mene. So se whale whainga luenga po so se mtanga luenga o whai New Zealand nei. Ia o le whato atau amata le la tau sanga whale tupi. O le amatanga o le masina o Iulai e amata i le tau sanga whale tupi. Mtanga luenga po whale whainga luenga ia e le ngata o le masina o Iuli. Pe o le whai unga le la tau sanga. Ai pe le tau sanga whaule nei. Ia i mtanga luenga ma whale whainga luenga wha amalo atu ili ngā lulue. Wa wa ia te foi ia o lo fa peona fai celebrations al totele. E whaftai e le atua. Wa ana le maua le ata mai. Le maua ngā luenga nei tātou te ngā lulue. Ia ele mwhai na whaatino ia ngā luenga le atua. Ele mwhai foi ia ona whasosoani. I le atina e ona i tātou a inga. Tātou po kalamela le oe iai i le nei TAEAO. Ia o lo fa peona e nisi o company. O lo fa peona whasosoani mai. Ia awale awinato le tātou au nanga nei. Pēlau na iai ia company nei. Le tātou pokalame ua whai ona awinato. Ia ona o le launang sua mai. A le up group money transfer. Ia o whai fo i ona awinato le whasosoani mai le Alia Tours. A lofa tu noa Pentecostal Manarewa. O le Kula. O le Moa. Prince of Peace AG. Protec Automotive, serve with love catering, Male Suburbs Kitchen. Whaftai atuai, ia whaftai le atua ono o nei foi company o mawhai o na tuuina iai, ia le alofa, ia pe o musuina foi le ngango le atua. E so tau au, ia na ia mawhai, o na whaalawi loa pea, ia le whina ngalo le atua, ilunga o penga tawha ilangi po le unanga le Global Kingdom TV. Ia na ia whaalau tele ina pele malo le atua. Walo sa walti apolo ia whaalau tele lona malo. O tātou walau kerisia. Ia tātou whaamalolosi, whaawau pea, ma whapeo na whinau pea. Ina ia whaalau tele le malo le atua. Tele ni anganga, manu malo ina molo na malo. Fo ia le vi inga i le atua. Ia le li. Ia o whela se mea e mafuta mai le tātou o nanga ma le tātou po kalame le ni TAEAO. O te mana o ia te o e wa aise panga no. Wa aise lao. O whela wale mea e mafuta mai. Tātou te talo whaatasi mai ma ua le ni TAEAO. Tātou whaatalo whaia Iesu langa whaimali tala tāwita. O te ala usua e TAEAO O te sa ili atu i le atua. A pena i tātou. Langa i ele taimi tātou te ala mai loa. Te pena ngā luenga, lunga ta vale, ngā luenga loa. Ngalo ia te tātou ona. Ona tātou sa ili o whea le atua. Pe ngalo ia te tātou ona tātou wala au, whawhitai i le atua. Le alau tātou mua i whaatalofa le ni TAEAO. Whaatalofa na i le sua whapele o Iesu Keriso. E aona tātou sa ili atu. O whea o ia Iesu. Le ni TAEAO, ia tātou talofa tasi mai maua. Iesu le li o le ola. O mātou mua i whaatalofa i le ala whai mai o sio mātou atunu le ni TAEAO. O le whesili pe ai se ata ma, au le mātou mala au ma le loto mawalano.
ona o le alofa tu noa o la ua fio. Wa e le fa umatia I mātou, le alofa muti vale o oe tama, e fau pea I lea TAEAO ma lea TAEAO. O le ua mātou wala whai ai I le nei TAEAO I le manuia o le oli mai a te oe. O le vi inga la e fo I atu I a te oe le atua. Whaafetai tele tama I lau leonga, ma lau puipuinga I lo mātou wola, ma le soifua so mātou atunu ma tangata umalam. Leo wa fuai o na ala whai le manuia ma le oli le nei TAEAO fau. Whaafetai tele lo mātou tua. Whaafetai Yesu le li o le ola. I le whaolatanga na e tapena ma e ofoina lo soifua e maliu ma tau ave o mātou angasala ma tinga ona o lo finangalo ina ia tau ame o tonuina I mātou o whaalava fo I Yesu ona o lo finangalo ina ia whaamalo ina I mātou mai ma whaingata e ui ai le sāwalinga whaafetai tele whaatasi mai oe tamai le au nanga ma le porkalame le ne yaso ma fuafuanga malama awa whaia fua pe au no ma oi. Ia mātou whaia tusa malo whetalainga o I mātou o le la au na tō I tono le whaato anga le ali ie. Ina ia tupu maola ma fua mai, ia vi ia ai oe hae le o I mātou lo mātou tama. Ia vi ia lo suafa ma malu, nei māso uma e le au noa, ha mangalo I mātou tama. I lo toto Yesu le li whaola, o le mawala au atuai. Amen. Amen. E nofu te talo nei tātou tamā matina mātutua, I te tono maota malawa, mālō le te talo, mālō le whai o le whaiva, mālō le tāpua. O la o tau ma tā whaioi, ma la o tau tiu te whai I le aso, ma le aso le nofu te talo, ma anapongi, ma tāpua. Le I ua I le manuia, whaiva ma tiu te o whea hai ai, ma le pa ia mawalunga o sio tātou atunu. Ia ai ale nofu te talo ana e tātou tamā matina, le ua tau a ngā ina lo lātou soifua le ngā luenga le atua. Susunga I whaafeangainga ma whaletua. E te talo a wale manuia. O lana e kalesia, o le nuu, o tangata uma, ai a le atunu. La lātou ma tā whaioi lea I so se taimi, I so se aso, ia ma tau sanga malama. Ua tu ua lava e au nā le atua o lātou a inga. Pele ia te I lātou. Ia whapeon whawhalele malu, so se whatawhai taulanga, I so se nuu, I so se ala lafanga, ia ma ainga esi, ona o lea. Ua ofo le soifua ma le ola, e au auna ma tautua mo le atua, e tā lai le tala le lei a Yesu Keriso. Malo whai o le whaiva, malo te talo, malo tā puai, o le tala masani lava la ua unanga I le nei TAEAO, e le whai ngofie, e te muia e la ina, whea ngai pea la o tau whaafafonga matala a tangata yaso maso whai atu, tau e muatu, e ngata I leo, I la tau fo I olo te talo ma tā puai atu. Ia e ui lea, leanga o le suafo Yesu Keriso o lo wha mua I la o tau ta inga, e a fuai o na manuia le ngā luenga, e a fuai o na maua le malos, e a fuai foi, o na le lei mea ia tau te whaia, ia ma le ngata I lea, manuia ai I mātou malam, ia ona o la o tau te talo, ma la o tau tā pua. La tau o lo whiangai ma le fatu ai ngā tausi, tā lofai, ma lo le on sai. E le whai ngofie la o tau mta whaioi, la o tau foi pito la au, I le tau tuaina o ainga, ma nuu mai ka le sia, I le taimi tau te whaapea I whai, e wale se tupe, le a ele mea na taola mai ai le nei o langa se tulou, ma tua I whai ngata le nei mea o ta iai, ia e whamanatu ma whaamalosi atu lau polkalame o le malu TAEAO le nei TAEAO, ono sa I aua te whaavaivai, aua te whiungo fies fulwhātau sanga na sa ili ai le tamaititi, na sa ili ai le tangata mō le na manao I ai lo na loto, whena I ai, na tali I ai le atua, e ti ngā ina, ti muia la ina, a musia, ai peitai, na I ua I le manuia ma tali le manaonga o lo na loto, ina ua au auna, I le wha maoni ma le loto mawalalo, I le se fulu ma le wha tausanga, a whea na tua I ai, na I ui ai, pai mai o ia na wala awina I foi, wha na wina ai tupuanga se fulu ma le lua o Israel. Ia leanga le leili na o le tua, wha manatu ma wha malosi atu lau polkalame o le malu TAEAO, ia te oe, leo lo whea ngai ma le fatu ai ngatausi, ono sai, ma wha malosi. Ia whesoso anina oe, e le nganga o le li.
e tau ave whaatasi la o lua a venga i le aso ma le aso. O leanga e te ala usu le TAEAO, manatu se malu TAEAO le tamama le tina, a o se ina i o le auli, a ea le afiafi, ia peitai, ia o le tatalo ma le whaamalosi alau porkalame, anga le lei atu le atua, pe soa ni ina, mana onga o lo ilo loto. Ia le au whai ngā luenga, ma lo le usua, ma lo lava le alfa i fo i ngā luenga o wala awai le atua i lo to soifua, e au auna ma ngā lulu ai. Aua fo i tātou te whaavai, aua tātou te whiu ngofie, leanga, ele maua uma e tangata uma nā wanoa o tōnu nofo ai. Lo nofo i luma o se computer, e tātā se ngā ruenga se ofisa, au se company, o lo tū ma se kolopa se tūlou, o lo tū ma se sāmala, o se fua vai, o se fua toso, o te tau atu ia te oi. Ele maua uma e tangata uma, le hawa noa le nā ia te oi. Ai sea, ranga o tofi oi le atua le mena, ua wala au oi le atua le mena, te alu toso le fua koso. Ina ia sao mea uma, ina ia fau se fale, ina ia tūrai mai se fale, e no nofo ai ni tangata i tutonu. Ia, ele maua. O te le iloa fo i toso le fua koso. Ai ale oi o lo nofo le computer. O te le iloa fo i kāse computer. Aia, ua wala au oi le atua i nā le tūlanga nā. Ua tu le atua le nā ta mai ia te oi. Wha o ngā ilo soifua. Ia ai ata tau o lo ave ta vale, ta lo fa. Ele whai ngofie la o tau ngā luenga o le soifua ma le ola o le atunu. I o lo o i tau ao mo tātou lima. Telo tangata i le iloa whaafoe le ta vale. Aia, o wala au fo i oe le atua, te ave le pasi, te ave le taxi, le alawa le tu ainga ta vale, e te whaafoe ina. Aia anis, e le mawhaiuna la tau ave le ta vale. Mea na e whaataua i le nei TAEAO, ma wha maalosi atua i lau porkalami o le malu TAEAO. Whaataua lo wala awina. Whaataua le awa noa, manatua, e le whaia fua i tātou, e le se whaalave lave lo nofo i nā li nā wanoa. Na tuua i oe e le atua, ina ia e whaatinoina le ngā luenga. Ma le manatu, ma le taritonunga, ma le finangalo le atua, ia whai mona vi inga, ai le o i tātou. Patalo whaatu, ma lo le soifua manuia, ma lo le unta, ma lo fo i le wha ma lo si so se ngā luenga, ua e malue ai le nei TAEAO. Ia ofu. Ia, vi ele atua, pe ona ua iai, nā ua la vea ni uma ia po ua fia uma le mali si tātou atunu ui lau whaatalo whanei TAEAO. Whaamalo atu wai la mo toi whaatalo whatu wai pe a whaile whatu ai maua mai tātou po kalame nei. Ia le swafa manu malo Yesu Christ. Le ia se swafa o lo tātou talaina po tātou whailoa ele o mai fo i whailoa atu o mai ngo o ma whaaiu. O whea mate o mai ai o le aare tūlanga o lo o iai e sila fia ia po le tō mai po se anu wā. Peitai. O le swafa alea lea tātou te mafutai, lea tātou mawhaiona tātou te whataa iai. Iai lunga o peau o le ea, po o lunga fo i rupenga ta whailangi. Ro e mai mo mai, ia o ma waa ai atu. Ia o tarutonu o lo o solonga le leimea uma i le alofa ma le anga le leo le tātou tua. E nei la TAEAO tātou po kalame, ia whaamalo atu wai su tātou atu nu, whaaftai fo i le talo mai. Whaaftai le whaamalolosi, whaaftai le manata mai. Ia i lātou umolo o mai mō mai le nei TAEAO. Ai wale maua, wale mwhaianta ua atu tātou swafa o tau swafa, ia ono le tātou taimi. Whaamalo atu ai. Pau ase mea lea o te tangtanga i atu ai ia i le tongane ia chosio. Whamai tongane ia chosio. Sala wha ie le whaingofi. Ia, o la ngona fo i le tongane ia po le sunga ia cho. Ia i le whaingofi e le ulanga. Ele o whaingo, ele o toi whaingofi e fo i le nei o langa lo tātou iai. Pe ona o tātou po kalame o tuanai. I o tātou mātala. Na whamai le tala apalo, i o tau tofo i anganga uma. I o tātou matala, tātou leo kerisiano. Matala le tatalo, matala le tele o tapo inga, i o po tala inga. Whai e mau waa lele upo le tua i ate oi. Le ai ia se mea whamai ia le si whai a unga na ova sengai. O le ale tele o wha, le ale tele o ngā lulolo, le ale tele o mafui. E le malu e lue. Mene. E tū mau alo whatua tua whamai, le se whatua tua. E le fia mai le tua. Moni. Tātou sili lei o tātou i tātou. Se whamanatu le nei TAEAO, ai le i amataina le tātou whaamalo srapitoa.
o tato o fia mai le atua ia i tato. Le fsili tele. Fia le atua ia te oe, fia le atua ia te. Lo fetalai la fiong pa ia le atua. Le le whaatua tua. Ia ele fia mai le atua. Le aila sa kako whaakua. Whaalo tolua i tato. Ona whai mai la ia lea o le tusia ia koko. Mai pei oe o le pehau o sa. E so waku, so mai i aluifo aluani. E le ai se mea i tū mawai. E le ai fo i se mea e nā te mau. O lea la se whaamnatu ia i tātou, o tātou i tau no whalawhainga luenga, o a fo i whi tāma whainga tālo o whianga i maoe, ia e le nei vai tau, ia po lau fo i savaninga. Whaatua tu. Le hei lava se si mea mwhainu fia mei le toa. Whea mei a tātou tali tonu, ma whaatua toa ia te ia. Ua nā o ia lava tātou te mau ai le tali, o tātou whaafeita huli. Ia le tua. O lea vai fo le tātou porkala me le nei, tae o le tātou whātunga le nei. Ia, toi te liu mai. Ia, tātou whaasoa i le upua le tua le nei tae au. Ia mamole toi se whaamalosi. Ia, ua fo le tātou sa waringa o le nei asu.
moni mau I loa lofa. Me pole a whita ma whaingata, whita uli o le sāwalinga, ma le nei o langa, tātou te ui ai. Me te whaamalosi pēa e tau le taua. Ai sea, o le naunau ta inga ina I a vea tātou e whaima moli mau o lea. Moli mau o lea lofa tū no lo tātou atua ia te tātou. Awa o le telo matangi, telo a wha, ti munga, ma so se vaenga o whawhita uli e ui e le sāwalinga. A tātou whaamalosi ma tū mau le whātua tua. Me e a vea tātou e whaima moli mau I le lei ma le alofa o le atua. I le toi taliu mai ei leo le tātou o unanga mo le tātou malu tau whaaleanganga I le nei TAEAO I lona vaenga whaiu. I le whaamalosi au whaaleanganga e whaima oso le nei aso. E mua I mo le atua I alofa anga ma whamunianga. Ia te I lātou ma lava whapeona whamanatuina o lātou aso soifua I le nei fo I aso. Ia au whangia e lo tātou atua. Fo ai ma whao popo nisi tau sanga se tele I le soifua ma le ola. Whao ngai nai mo le atua ma lona finangalo. Ia, le ngata fo I lea. I lātou uma whapeona whia ngai ma maftianga ma whaanoa noanga. Ona o le motisia o maftanga pe le I to tono a inga. Ona ua te tala le maliu ma le oti. O le te talo ma le whaamalosi ala o porkalambe. Me mei o le aso o le oti. E sili atu na I lo le aso na whanau mai ai. O I tātou te iloa ai, ai ai lo na mafuanga wala ai o na wheta laile atu ai leu. Me sili atu le aso e oti ai na I lo le aso na whanau mai ai. Ai sea, leanga o le aso e oti ai, ia o le aso le tātou te o I ai. I le nuu, po le ai, po le nofuanga, wa umona ta pena Yesu mo I tātou. Pe a whailea, ia tātou te sāwawali, ma whātua tua, ma whaia pēa le finangalo o le atua, au tātou maua le ola I lunga o le neifonga ele. Ia, whaamawhanawhanaina e le anganga pa ia o le atua, ai o loto ma finangalo. Ia pēa whai o uwhiti e leo pongisa. Ia ono maftanga pele ma mamae, ia o te tala na maliu maleoti. Mana tua le tala to ino yopu, na foa ina mai e le atua, e toi ave ese ina e le atua. Ia whaamanuina le suafa o le atua. Vi ia le atua e whaamavau, ono le tātou taimi, au le tātou whaamalosi, ia o le naua I lunga o le tātou screen, le tātou tusi, e maua eise whaamalosi au, I le nei fo I TAEAO, I le mua Samuelu, alona mta upo e toru se furu. Ia, e mata wina, nai fwai upu na amata mai li fwai upu e wha, te I whangata li fwai upu e fitu, whai le tātou whaamalosi I le nei TAEAO. Ia. Ona whatangisi ai leo tā vita ma le nuu sa ia te ia. Ua leo te tele, ua o ina le toe la vā o na tangi. Ua ta whea a vā a tā vita e to alua. O aino ama le Yesere elu, ma api kaila le a vā na palu le karamelu. Ua atu vale tele lava tā vita, a wā ua tautala le nuu e whetongi ia te ia I maa. Ina ua ti ngā loto le nuu uma taitasi I o nā talii ma o nā whawhine. Ua whaamalosi tā vita lo na loto ia Iova. Ua whai atu tā vita ia aviata le whai taulanga. Le ata li o ai meleka. Ina au mai ia te au le e fota. Ona avatu ai le aviata o le e fota ia tā vita. Amene. Vi ia le tua. O le tala lea sa tātou whaitau ina I le nei TAEAO le tala manino. I le to ina lava leo tā vita, tātou tala noa ia tā vita le tele ia o whamatalanga e whamatala ai tā vita. Tele mea le leina whaia e tā vita. O le tangata whai mai le atua, ua o maua le tangata e muli mai I lo loto. O se mea mtautia leo se si a whai fo o le te whaafonga mai le nei TAEAO. E me te le whaapea nei lea tua o te fia pei lava o tā vita. Ia e whaatonu mai au, ia e ao mai au, ao ai mai au, whaapoto mai au. Ina ia o sa vali, ia o luma e pei o le sa vali a tā vita. E mawhai on tātou whaia pēr whai, tātou te fili, e whasioti le tino se I tūlou, ai tātou sāwa vali I la le anganga. Ma whaafowina I tātou e tusa o le upo le atua, langa whai mei o le upo le atua, e ao ai, e whaatonu, e whaapoto ai I tātou. Meila le tala to ina leo tā vita, ina ua sola ese mai ai, sola ese mai a saulo,
whaalua na la vea i tā vita le soifua le tupu. Ti ngā, na whai atu leo au na tā vita ea, lo taimi ale nei tā vita. Ua tu ina atu e le atua i a te oe, le tangata na whai maufili. E meri tala lisi ta maloa na tā vita, whaatanga mai au sa ualo tutu i le ulu o saulo se tu lou. Tutu i tasi atu i le whaalua. A mata tua i le ao o le tupu, se ia tau le ele. A whi mai le tala to ino tā vita. Whaauta, ono sai. Auane i a te oile nā manatu. Auane i o lo lima i le tangata ua whaau uina e le atua. A tātou tala noa fo i a saulo. Whi mai o le tupu na whilwhilia. Ai na alu ese ai le atua. Na alu ese ai le atua. Alua i lea o lea whaasolonga ma lea mafutanga. Mai ngā na whai e tā vita, ma whai le tala tā vita, po lea ele mea wa e nau ai a saulo e whasiotia. Mai tala ta malo saulo, tā vita, lo watali o te le toi whasiotia. O te le toi manao e whasiotia. Sau si o watali. A o le manatu o le toi ino tā vita. Mai le ai. O te langona, e i ua na o le lima o saulo ia tia. Lena sola e se ai. Sola e se ai tā vita manai o na tangata sa ia te ia. Sola alu sa o ai titono Filistia. Fai mai le tala to ina. Se i longa o te o e Filistia. O na uma leo lea. Tau mawhai o saulo e su e ia tia. Au pesa ili ia tia uina ia o wati. Na tu vai loa la tā vita i tono Filistia. Ma o le tala ia saulo. Ona muta ile o sa ili nganto ino saulo ia te ia. Ai na wo o tono o Filistia. O aluatu i tono kata, ma whaatasi atu le tupu o kata i ngoia akisa. Leana, au na ai tā vita i lea tupu, ma whai ai loa, au mai ase ele na le si i mātonu nofoa. O na foa i ai lea o lea whasi ele o sekeleka. Ia e nofoa ilto ino tā vita mana i ona tangata. Au na tā vita i lalo le tupu, e ele mena tupu i tono le tala na whasia e tā vita nisi o ai tono lea nupu. Nye petai, na au ona malwha maoni i lalo le tupu o akisa. Ina ua fau le taua, mata pena le taua. A Filistia ma Israelu. O ila na o e tā vita. Pai mai le tala akisa tā vita, sau, e taluana e sau e le aise le anga na e whaia. Ia tea, au te tō fia oi, e te leo i lo uru. O lo no winga, o le a, au auna. O le au-auna, o le tangata ua ave i aile whaatuotuanga le tupu. Whaatuotuanga le tupu e whai ma leo i a te ia. Langa ua whaalongo le tupu i tala a ave o tā vita. Ai watu lai tono Filistia e au tā vita. O le mea matautia lea, o le lato e whaasanga tau ia Israelu. Ai sau tā vita tu i Filistia. O le lato i le nu o le whai ma fili o Israelu. Ale ngata fo ile le atu tā vita i e whaasanga tau i le nu'u o Israel. Au le mena tupu, e le fina ngalo ai ma le mana na o ai nu'u o Filistia. Le na whai ai se whaamore mōr lea a kisa. So e whaafo ile e pelu ngai le mea ngasa wai. Ko e whaafo ile ngu nganga e vea ngongofo ai maung kangaka. Langa nge ike uka kuwo le kaua. Sui le mafau fawor kangaka e pelu nga. Ko e oso wha ile o kako. Ma mai pelu o ulu e ai au kangaka. Langa o lai keu le mafau ngaka Filiskia. Le mea ngaka leo ka vika nga whai le lako koa. Le lako koa leo koriaka nga ia ko ese le ulu se tulou. O le mga kua la Filiskia. O le kai mea lai vai ia ka vika. Paua leo le mea le sa wai ka vika nga o lako ulu a se kulo. Le ang whai ei tupu. O ese. Alu ese, wha mole a kisa whai a ka vika e alu le nguunganga e kango ave e ngofo ai. Auangi ka kouam ka koukaua. Wha pupul ka lang, koe fo i leo ka vika. Koe fo i ka vika mga iong ka ngaka. Fia tausanga o mafuta ta vita mana iona tangata nei. Al mena tupu e toe fo i atu tono sekeleka. Ua mu le nu. Whai maina tangi au e le nu. Aisea. Ua tā whea tangata, ua ave ese tangata, ave ese a vā, ave ese a tali, ave ese a whawhine, ave ese manu, aia, wha umatia le nuu le malaia. Wha whanoina le nuu le aile afi.
tātou tilo ma tātou wa'ai le nei so i fuanga o tātou iai. Po whea me te tai ai, o whea le tūlanga o au tangata langolango ia te oe, fia tausanga o e langolango, fia tausanga o e mafuta i lalo le taitainga, fia tausanga o e whaape atu o lau taitai ia lea, tātou wa'ai tono o ainga, le ngata i leo tono e kālesia, o lea le mānei o se taitainga, o lea se le lei o lau taitainga. Tupu lo se whaafita uli, ona o lau taitainga. Ngalo atoa mea uma. Ngalo atoa. Ai sea. Langa fue o leo wha mua le wha lave, o leo wha mua le whaafita uli, ai le manatu i le taitainga, e le manatu i se mea le lei. Ne soifuanga le tātou te ola i nei. E ngalo, e whai ngofia na ngalo se mea le lei na whai le tangata mo oi. Ai tupu lo se whai do le tala. Whai do le tala. Se lo ino talo wha. Wha manatu a ma wha malo si au lau porkala me le nei TAEAO. Na le tu alalo atu lava. Le mea le lena tupu i tangata ni e ono se lau nao ma tāwita. Na ngalo ia te ila tau se mea le lei na whai e tāwita mo lo la tau soifua. Na ngalo ia te ila tau le taitainga tāwita na taitai ai ila tau. Ne ai se a whaina o lo la tau wola. Au lea. Whai mai le tala na umalo le whetangisi. Na umalo le wheei o na ua vai atu o le aile to o lua, le aile atalii, le aile afafine, le aile man. Oso lo ma le tau pule le anga le na iei. Mai ua tupu le tau pule anga le anga ina ia whetongi pe tau ai ta vita i maa. Ai sea. La fasioti le la tau taitai o na ua le aile to o lua, o le aile afafine, o le aile atalii, le aile man. A le ale me tau na whai. A me le whaapea i fwai se tātou whesili. Tātou whesili, tātou taitai po le ase me tau na whai. Pe te tau na tātou o sa ili mai ia tātou mea ia wale iloloa. Tātou o sa ili mai ia tātou to lua, tātou atalii, tātou afine, tātou man. A me le whai e se fuafuanga whaapena. A le anga o le mea le tupu. Ua mua mai le mea muli. Wha mua. Ai a watu le mea te tau na wha mua. Wha muli. O le ana le mea na tupu i tātou taitai. Mei watu vale lo na loto. Ua le toa le to ino tā vita. Ai sea. Langa lewa wha alongo tā vita i tala tangata i na la tuo. Ai eila le mea manaia. Eile mea o te fia tau fo ia te oile nei TAEAO. Eile mea na whai e tā vita. E wha pena se la ngona ma se wha malosi le nei TAEAO. O whele mea o ieila o taitainga. O le a whita, o a whaingata, o a wha whita auli, o lo whea ngai ma oi, o lo whaasanga tau mai a te oi, le aso ma le aso. Aua ne ngalo. E iai le te tau na e sulu iai. E iai le tangata e te tau na e wala au iai, whesili iai. Po le asa na tali mai i a te oi. Mei na wala au ta vita i te tasi o tangata, au mai ale e fota se i o sulu ai. Aia, ai te talo, ma ana pongi, tā vita. Ma whesili i le atua au mai se tali ai whawhita auri, se tali ai le mana onga le nuu, se tali ai le atua tuvale, le mautonu, ia ma whawhita auri leo i tono o loto tangata nei. Ape nā le mea te tātou, e uina sola ese tā vita mai a saulo. E uina sola ese tā vita mai le na whai o ia mo na whili. Ai peitai. E le i mawhai o na aru ese ai tā vita ma lona tali tonunga. Ma le tū mau o lona whaatua tuanga i le atua na lavea i ina lona ola. Pape nā tātou le tātou sa valinga le ni TAEAO. Ma le nei la lolangi o tātou iai. Whai mai mawhai o na e sola ese ma le tangata, ma le vainga le tangata. Ai le mawhai o na e lafi, e le mawhai o na e sola. Ma le sila whanga le atua. E au ia te tātou o na tātou, wha mua le atua. Tuli vai i le atua, a whai ua ieise le mautonu, a whai ua ieise atua tuvale, a whai ua ieise pupo lenga i lo loto. Ma se tūlanga ua o iai lau mawhau, ua e whiua te saili. Lai whaatali mai le atua i au tafatafa. Lai tūtū i au tafatafa. E le va ai au mata le anga whemeltala i Jesu, o te arua i le langi, ai awina mai, le whesoasoa ni sili mo o tau. O le nganga pa ia lea. Nai nā le nganga pa ia. Whea lava le mea nete iai, nai iai le nganga pa ia.
Nai tau te o whaatasi ma angelo le atua. Nai iai le toto Iesu ke viso iu tafa. E leo malavea ia te oi. Alai whaatalitali le anganga pa ia o le atua. I le taime te wala au atuai. Anganga pa ia. O le a lo fina ngalo i le whaafita uli lea. O le a lo fe soso ani mai ia te au le savalinga leo te ui ai. E le whaingo fiela o savalinga anganga pa ia. Ai, o te tali tonu anganga pa ia te oi. O te mawhai ai o na whai le mea lea. O te mawhai ai o na ea le olo lea. O te mawhai ai o na whaato i lalo le fili lea. O te mawhai ai o na o manu malo ina i o vai vainga. Leanga o le tele na o le mea le fusi ai tātou. O le tele o le nuu le tu tonu ia te tātou. O na i o tātou vai vainga. E wha atu vale ina i tātou. O na o mawhauwhaunga o tātou loto. O manatu tunga o tātou manatu malangona. Ia o mea o le tātou te whai ai le aso, ma le aso. E le o mawhai o na tātou manu malo ina mai ai. O tātou tangata mai whita ma whaintai. Ni o tātou wa ai le isi tangata. Ai ngalo ai. O le tau ave ai tātou le mamafa. O le tau ave ai tātou le whita, o le whaingata, i aso uma, taimi uma o le olanga. Mena e whaamanatu ma whaamalo si atuai lau o unanga, lau por kalame o le malu TAEAO. Pe mai le tala tā vita, lea li ie, lea tuai. Lea tua o Israel, o le alo fina ngalo. Pe mātou te o e tūri loa nei tangata. Ia, whai tau a tole mata upu. Na e le talia lea tua. Pe mai lea tua, tūri loa, a wātou te maua tu lava. Tau te toe maua mai fo i mea uma, na ave ese ina e ina tau. Au le mata utia nao lea tua, e tali whaariali a lea tua ia te oi. Ana pongi matatalo matuli vai i lea tua, e wha malama atu fafonga o lea tua i a te oi. E ala i le tali, i whaafita auli, e ala i le tali, i sou manao, e ala fo i le tali, o lau te talo. Me me le tala lea tua, awane ngalo ia te tātou le whetalainga lea tua i lana perfeta o Isaia. E lima sfulu male iwa whai mai, e le puu, o ao, e le ma whaaola, e le tutuli fo'i o talinga, e le ma whaafonga. Ai peitai, ona o a o tō wangasala, ma soli tū la fono, ua alo ai ona fofonga ma i tātou. E aola ia te i tātou, ona tātou sāva vali, ma le ame o tonu, ma le matau. I luma o le atua, ona whaasanga mai lea o fofonga o le atua. Langa whaimeli tala tā vita i lana salamo, ua o wala au atu ia Iova, ona whaafonga mai ai lea o Iova ia. Anga le lea atu le atua le nei TAEAO. Mi e le tua, whaatai. Ia, pe ona tātou i le tātou whaamalo sing nei TAEAO. Whaatai le rafumalanga leo le atua, whaatai fo i lana upu. E le ngata na whaamalosi i tātou, e awa i whaatonu whaapoto i tātou. Ai whaamanatu fo i tātou, le tele o aso, tele o taimi, o lo o tātou sāvali ai maia. Pe o i lea tātou te loa, le fina ngalo le atua. O le tusi ta i ala lea wa tuina mai. E whaapeona lima ta i nai, o tātou lo o tau saifua, ma so mātou wola. Ia awale nei no foango, ia po nei fo i o langa o tātou iai. Whai tau manino, ia manino fo ia le whaasoa le nei TAEAO. Pe ona talatala fo i ritai ia o le pokalame le nei TAEAO. Ia le tala le ia tā vita. A tātou tangtanga ina le saifuanga le tātou te iai. O le tele o tautonu. E le se ele i se whaafita uli na whetai iai po o lo o whetai iai i le nei vai tau. E tofu umata tau ma whaafita uli. Ai, le tusi nei pe ona whaita wina, tusi nei e mua Samuelu tau lusifulu. Lo fai upo e ono la. E whaapea i se whaamalosi. Whaapea ua whaamalosi tā vita ia te ia i le ali. O se e whaauto ina whaapea se whaamalosi le nei taia, po se whaapopo nei taia. Whaapea whea ona tātou whaamalosi a tātou ia i tātou. Ia awane o tātou whaatalitali fua i le isi tangata e sau e whaamalosi ia te oi. Awane e whaatali i lau whai wheau. Awane e whaatalitali i lau to olua. Awane e whaatalitali lo tinapo o lo tama. Of course you can ask assistance. You can ask help. You can ask advice. Ai whai mai, e le I whaatali tā vita I seisi.
mai no whaamalosi sa o a tāwita I a te ia. Whaamalosi a tāwita I a te ia. Whamele salamo le salamo tāwita na whaatonu e tāwita lo nā nganga. Pe atato whai tauni le salamo na mai whaatonu e tāwita lo nā nganga. Ina ia whaawhitai atu I le atua. Nei la TAEAO, whamatala malama, sola tāwita I kata. O kata, o le tasi leo nuu e 5 ai nuu I te tono Filistia o lea ua Palestina nei. Ai o kata la, e tupu ai a kisa. Lo tāwita o lo o tuli lo pea saulo I a te ia. Whapea tāwita, e ua nauti I a saulo I le 5 o saulo. Le alana sola I loka I a tāwita, ma avatu ele to a ono se lau, o le au tau. Avatu ai ato malona a inga, watu lola ia le I kata ia a kisa. Ua fia mahua se mea ino fuai. Pe o na ta ua I le taimi ua sola. Tu uina atu loa ia se keleka. E no fuai ta vita. Se keleka la lia, le ana no fuai ta vita ma le au tau nei po nisi nei to o ono se lau. I le tau sanga ma le 𝚜𝚘𝚙𝚢𝚛. Na no fuai ta vita I tau no le nuu le nei o se keleka. E tau muli ala ta vita I le tupu le nei o a kisa. O ina lama le fau vale ia pole o sofa inga Filistia e o sofa I Israel. Ai muli a koe fo I makawika. Alu ato I ata vita. Ma avatu ai le to ono se lau le nei. Le ola le ata vita le ana o atu ai. Ai whaapea mai lo Filistia. Wha mole. E mātou te le manana o I ata vita. E whaapea o le tala le au tau Filistia. E whaapea fea le nei e peru. Le nei tama loa e peru. Le ana whai atu ia akisa. Ai whai mai akisa, e le ai se mea ua le anga ai tā vita il mawa. E le ai fo I se mea tau te popole ai. Wa ua loa, ia ua tausanga ma le 𝚜𝚘𝚙𝚢𝚛. Talu na mamafuta. E le I se mea na le anga ai ia tā vita il mawa. Pe nei loa ia o fau tā vita. Mea o sofa I le MALØ Filistia. Peitai. O lai mana tua e le nuu o Filistia. Le oso wha inga tā vita lea na oso wha ia ilo latou le latou hero leo koliata. Lea lana wha apea ia Filistia. Le e unga nga whasi ia Israel. Ai wha asanga ngelo ma tā vita. Whasi ma I latou. Wha apea toi fo ilo la ia leo o tā vita ma le au tau. Toi fo I se kelika. Peitai, se mea I nā whaanono tele. E o atu. Loa mamau atu lava. O lo o ua asu ane lungo le, lungo o le nuu o se keleka. A sa ua leo se whainga a maleka, kiria e se uma se keleka. Ai ave uma, taito alua, o whanau, ia ma mea tō tino I le au tau, a tā vita ma lona nuu neo se keleka. Ave whaatangata o taua. Mai la ia lea, e o atu la ia leo le nuu. O atu ua matua I whetangisi. Whetangisi ua toe nā le ai mai ua le ai so lātou mālosi e toe tangi ai. O ka se lea kangi. Pe ia ta ilo fo ia ta ita ia I ta imita te tangi ai. Ta ilo fo I pe whape I fo I le tūlanga ia te oelo mai mua mai. Ai whai mai ua whetangisi mai they grieved until they have no strength. Ina ua le ai lawa se mālosi tangi ai. Ai ko koe ai lau ma le mālosi lea. E kau fau ele fau vale lea e oso whai whasioti tā vita. Ona ua ti ngā tele lale nuu. Ina ua ave ese ia wa ave whaatangata o taua la tau a inga ma mea umana ia I la tau whaatama ia fo ile nuu lea ua la tau au ma wai mani nofoi. Lea wale se mea, what else they have? They have nothing left. Pau alea lea mea mawhau. Fasioki lo ka ngaka le nga mako mulmuli ai. Le ka ngaka le nga mako usika I ai langa whakonga. Anga le ai ngei whakonga ka vika se mangu pengi mau tenu nofo pei e le ave whaatangata o taua ia o matau a inga. Whamaila ia lea, whaalonga tā vita I le pulenga nei. Ona whaanoa no whamai wātua tu vale lona loto. Ke le whaafita uli na tato wa vai nele soifuanga o tā vita. Te le o whaafita uli na whea ngai mai ia. Mai le ngata
na tau pule saulo fasioti ia te ia. Tele I na lamatia lo na ola ia po olona soifoi o so whainga FAALEAGAGA. He had to spend so much time e lafi solo ai uta le vau o na fili. Fa mai awe whaatangata o taua lona ainga atoa. His own friends po o lana ia au tau, they turned their back ma tau mawhai e fasioti ia te ia. Lama e whawha o le oti ia te ia. Le ngata I lea o isi whaafita auli, lona ia atali I se tulo o amanono, na ia toi whaamalosi lona toa whine ia tā mara. Ia, le soifuanga na ia tā vita le ngata I le na hola le angsala. Le telo whaafita auli na iai, na whaapea o na tele whaitangata na fasioti e tā vita, toi fasioti e apisaloma, ia le atali, ia lona ia uso amanono. Whaafita auli nei, na whea ngai, ma le soifua o tā vita. Ato ai ma le tele o nisi whaafita auli peo na tau sila fia mo tātou loa I te tonu o le fionga pa ia le tua. Peitai. A tātou hawa ai nei le tusi nei le mua Samuel. Le mata upo e sufit, whamai. Na wha peo na wha mua tā vita lo na tali tonu I le tua e na te mawhai na whasi o te koliata. So e saulo e mata upo e lua tonu. Whamai wha lua le ina fesili ia tā vita I le tua. Pe nā te whasi I a Filistia. Saule mta upo tolu se fulu, fesili tā vita I le atua, pe nā te tuli loa I a Amaleka. Whamai le tele o whaafita auli o le na go through a ele soifuanga po le o langa o tā vita. Ai na fesili a tā vita I le atua. Ele I fesili tā vita I ses. Ele I fesili I longa whaife au, ele I fesili langa au kau, ele I fesili lo na ainga. Whamai ua toa tele, wala im sesi ua fuli tua umale toa tele ia te ia. Ua toa ia o ia maleo si taulanga. Maleo si taulanga le toi. Wale iloa tā vita po o hai a fesili iai. Peita ina mana tua e tā vita. Lona tua. Whamai la ia lea, ele I whapenga whaakarikali, whaatalitali tā vita, se I tau te atu, le tele o whaafita uli nei, o na whaatau atu lai lea. Efe mai na whaamalosi tā vita ia te ia. Malosi I lona loto. Ma lona talitonunga. E le ai lava se tasi. E mawhai. O na whaasawina o ia. E le ai se tasi. E na te maua mai ai. Ia le malosi angalea. E mawhai ai o na tuli loa. Ia pe toi whaaola mai lona nuu. Ma lona a inga. Ai awala. O leo wa awei to olua to olua o tā vita. Ma lona a inga atoa. Leo wa awei whatangata o taua e Amaleka. Loa le tā vita. E uma loa lwa inga lea. E le to Yeso na a inga. Efe mai. He believed after everything that he had lost, ina ua ave ese umele fili mea ia te ia. Na fesili a tā vita I le atua. Na wha amoe moe tā vita I le atua. E maua le malosi. E mawhaina toi claim uma mai ia mea tō tino. Mea e belong ia te ia. Everything that belongs to him, he believed that he can claim it back from the enemy. Pe a wha amoe moe le atua. Se wha malosi e tātou le nei TAEAO. Tātou titilo la ia le wha whialo na wha malosi tā vita ia te ia. Wha pe ia na wha malosi tā vita ia te ia. Pe ngā whaika vika ia ngā ia kū ia I lunga. Lava ia ngā ngofongofo, lava ngā kangi vale. Lava ngā kangi soo. Lava ngā makanghanga, lava ngā pai e. Efe mai, na wha malosi a tā vita I luna loto. How? Wha mai he composed, pe na tuu wha atasi e tā vita le telo salamu. Na ia wha o ngā ina nei salamu, e le ngata na whai maana tatalo, whai matulanga e nate e peo tūlanga e wha a fo I eilevi inga I le atua, ona nate talitonu, pau a leo le tūlanga e mawhai nafso soani a te ia. For mai, in times of trouble, na tuwhatasia e tā vita salamu ni, for mai a o lama ia saulo, pe tuli saulo e fasioti ia te ia. Na langi e tā vita le salamu nei lima iwa. Lo utu wai I e la vea I mai a te au, I e ua ita mai a te au. Ma ia e wha mamalu mai a te au, I e ua langa mai a te au. Wha amoe moe tā vita I le atua, wa nā te talitonu, o na o ia,
lona lafitanga wana o ia lona mapusanga. Mai lona lua, fatu e sa vitale salamu lima ono, ina ua, when he was imprisoned i te tonu o kata, ina ua ave ua maua pa ua puea e kata ia tāwita, leana avato i luma le tupu akisa, awha mai, e o atu ia tāwita i luma le tupu akisa, ai wha mai tu loa, wha mai ua whaatanga whaavale ai i tāwita. Tusi sololo na lima, ma whaatawhelo na wha ua se i tu loa. Ona whaapea atu leo o le tupu akisa i tangata lona nu, Pero le me ko mai a mailingi kang se ko ke vai ko o le vale a mai ya kia. O le me o mailingi vale yo luma. Ai foi mai na fatu e tavita le salamo nei limonu. Ina ua puea o ia filise i katama a vatu tupo o akisa. Fa mai sola tavita mai a apisaloma ina ua malama apisaloma e fasioti ya te ia langi e tavita le salamo e tolu. Pe ai mau so taimi ona o tatou taimi ona e fai tau le leila ia le iai a o lafi foi tavita iuta ai ia tu si ai le salamu nei e ono tolu salamu nei na fa pe ona langi ina tavita if it's so an family ngata he prayed these psalms, he used it as his praise and worship fa afita ia le atua ma fa manatu ia te ia ua na o le atua lavalo na malosianga. Amen. Telo taimi tātou te whaia lo tātou malosi. Alo fia i tātou e whaafita auli, ia i tātou whaafita auli, rea ngata tono o tātou ainga, tono o lo whale whainga luenga, o te tono e kalesia, o whea lava le whaapotapotonga o lo o iai, ia po o whaafita auli ia i lo oe o langa po lo oe soifuanga. Ile nei vai tau. Le aingi mea we often turn into other ways e whaapea o na maua mai ai ia se soani mo i tātou. Telefo i na tātou whaamoe lo tātou malosi whaapea. No, I can do it. E mwhainga o na o fo ia le whaafita auli lea i lo ua malosi ma lo i loa ma lo ua tamai lea iai. Lava o ina au le poto salalau, lava o ina au i le tomai ma le anga waa e mawhai ena o fo ia le whaafita auli lea lava o ina au e mawhai ena o whai e le ngaluenga lea i lo lava tamai le ngata i lea whaafoe ai lo a inga whai ai whiriwhiringa whaamoe a i lea tamai a lea po o lo wa lea malosi ai whai mai e se le fia o lea tua i le tangata e whaamoe i lona malosi ma lona tamai whamai he even cursed. Fe tu'u ele tole tangata e whaamoe lona tamai po o lona malosi. I TAEAO le nei whaamalosi ia le tātou mata upu le nei TAEAO po o tātou learn fo ipea o ina mai i le tupu le nei o tāwita. Whamai na whaamalosi a tāwita ia lona loto i le alii. Mua salamo e lima ono wha ipo tolu le whaafa mai o le asa o te mata uai, o te whaatua ia te oi, o te mita i lona atua o na olana a fionga, o te whaatua i le atua, o te le whewhei se mea e whai e tangata ia te au. He believed and he placed his trust in the Lord. E whaasauina i e le atua. O lo o ualo na ola i le atua. Tatanunga le tupu ti ngana tele whaafitaulin go through wai, ave ese umamea na ia te ia. Aina, tali tonu wa ili whapenga fuli kua ia tāwita wapea, le atua, whea ea oi, whea menga e iai, leha menga e leo ai, leha menga e le pui i lo wa inga. I taimi whapena i tātou, ai eni whaafitauli tātou te wheta iai, po lo tātou go through wai leo langa li nei, ke ia waka kofa silingi ele akua. Why Lord? Why me? Why my family? Ai sea, leha me wale isa o kupe. Leha me o makivai. Ala e malama le leila fionga le toa. Because we depend on ourselves. Tātou whaamoe ailu tātou wata maima tātou ngā luenga whapea. Lava leilo o kokongi lea so ani e te o te leto e mu o mia lea tua. O malona e te talo le mena e mana oai. Ai whaatua na ai lo lea tua. E muli ma e tali taunu lea tua. You trusted him. You said you promised him that you will believe him and you
You will be faithful to him I mea umalava o lo wola. E mese o lana ngaluenga. Pomu a o ele whaafika auli. Ai e tomomu. Ke ia wa e nofo ia, e le to e alu le lotu, e le fia le whaife au, e alu watu whai atu, o te ke ia wa e ala kufua whai a kufua, wa e le alu tā la, e le whina ngalo le toa. A wa e whape aku, e awa ke alu le loku ngā o le whaife au e ama. E whaalungu ma ia, whaife au ngā, nā o la, lo te tupe le kale sia, ke ia wa whai tala ia na, o lo fua le e kale sia, e whapeo na te tala le whianga inga. Lo se mea lea tātou. Whina ngalo lea tō ia tātou. We have to stick to him. We have to pray. We have to believe in him. We have to remain faithful in him. Wafa mai o ia, o lo tātou malusianga, o ia o lo tātou o le tanga, o le papa o le wha o le tanga, I whapeona tātou maua I leola. Whamai le ngata on tātou maua leola. Aia, wha awau pia, ma tātou maua leola e wha Whaamalosi ele nei TAEAO si tātou wainga, ia po I tātou fo I leo kerisiano. Salamo e ono tolu, na sa ili ai ia tā vita I le atua whaipu mua, ili whaipu e lua whamai le atuae o lo atua lava oe o te ala sa ili ia te oe. Wa fia inu lo wanganga ia te oe, ua o matua nau watu ia te oe le nuu nau mati, e lai loa ai, e le aini vai, ia o I loa lau malosi ma lau mamalu, e pei ona o wiloa oe I le malu. Amen. Sika e tā vita le atua. Whamai whesili. A e wa aingai, a whaitau ni la whiong pai a le atua. Telo taimi, e whesili a tā vita I le atua. That's why he was called a person that he was after God's own heart. Amen. Despite of how many shortcomings, how many of unworthiness he was, but he was named as a person or a king that was after God's own heart. Whamelo tai na muli, pea na tau mawhai e muli, I le nganga o le atua. Whamena after ta vita I le nganga o le atua. He always questioned him, he always asked him for confirmation. Ele whapea, ngā onkupo whaafika uli o solo ta vita. No, he sat down and seeked the Lord and prayed. Whamai taimi whaafita uli. Mai na whaamalosi a tā vita ia te ia, e ala I le whaafo I le vi inga I le atua. How many times that what tātou will go through e whaafita uli, well, ngā alwhesilingia o le atua. Ewa mai, atupu whaafita uli. Tātou whaafutai le atua I whaafita uli. O I, o lo o tofo I nai, lo tātou wola whaatuatua. Praising and praying the Lord for ipoe tolu for ile for ipoe lima o le tusine salamo e ono tolu for mai awa lo lo fa silio na le leile ile ola o te vivi atu lava ia te oi o la ngutu o lea o te whaamanu o tua ia te oi a o wola. Whaamanu ia te oi a o wola pea. A o tātou maua le ola, tātou whaamanu I le atua. Amen. Meditating upon the Lord be mawhau whaulo loto tā vita I le atua, I le whai upe ono I le fitu, a o manatua oi lo moenga, o te mawhau whau ati te oi leo leonga I itu pō. A wā na whai oe, ma whe sosoani a te au, o te oli foi I le paholo o ou apa au. O na saulea ma le whai upu e walu, whai mai, ua pipi I lava lo loto I a te oi, o lou a au tau matau, ua tā ofi nā ia. Amen. O whea lo o pipi I ai o tātou loto. O whea lo o pipi I ai oe maau o tātou loto I tātou li kerisiano. A oa o ina tātou e tupo tā vita le ni TAEAO. O le hale tele o whaafita uli, whe saua inga o le soifuanga, ha mai, tātou pipi I le atua. David strengthened himself in the Lord because he believed e na ole atua, the source of strength, e na ole atua, the source of income for us, e na ole atua, the source of joy, for mai oli lea lii, o lo tātou malusi lea. Taia uma tau na ala whaia nei TAEAO, tātou oli lea tua. Tātou whaafetaia lea tua. Pe so longa le lei, pei taimi, fa mai taimi, taunga le lei, taimi le lei, ma taimi e le so longa le lei.
Tātou whaafetai ai lea tua. Ona tātou mawhau loloto lea. I lea lofa maleanga le leo lea tua ia i tātou. Lona lofa lea, na ala mai a Yesu Keriso. Maua le whaolatanga, mō oe, mō au, mō i tātou. Lea o tātou maua le mawhutanga wawala lata maia, ma tātou maua i tātou nei, nu ese. Ia le awa noa o loo whapeona tātou pipi i le vini moni. Na whamailia, awe te mita i lo awa noa. Ne i toi ave ese le atua. E toi sunu i ai le vini moni. Whao ngāta tau. Excuse me. Tātou whao ngāta tau, le awa noa o au mai e tātou. Tātou wala wha i TAEAO lo o maua le ola lo e maua soi fua. Peo na whai tau se tasi o wha mai a tula wha sola nei TAEAO. Whai tau se tasi o tala mai le tui mātu o Korea. E isa ununga li i kerisiano ni nofo hai. O mātu Korea, e sāle tu spaia. Maua le a inga e le tu spaia. Whamai i wha sala. E whamai lau le nei ununga li, i whai e pēa lea ngā luenga e pia i wha alafi fo i lea. They preached in secret. E tā lai li whina ngalo lea tua in secret i lea a inga ma lea a inga i o latua oi manisi tangata e late whetai ai ai. Ne i loa i la tau ele malu i ona sawa ni pita i na maua wha mai sunu uma tu sipa ia ave ese uma mea uma ai ave whaatangata o taua leo ngā li nei ave le maunga e o le maunga le whapea e ngā lulue ai pe whaasala ai ia tangata o lea e maua o kerisianu. Mara whaasalanga la whamai ale a toa mea e tau na whai. Whai ta inga pēr whai o pikinga le apu ale a toa o apu o tau mai tau na piki le aso whamai e sasa. Ale miti le tūlanga o lo whapeona tu ina mai e tanga lue ai whamai e sasa ai la tau yaso so uma. Peita, e le i whaavai e le whaatua tua. So lala i o le whawhine alu i saina. O leo ngali i saina na whaalafia le whine le nei. Na toi tu uina le tu sipa ia le whine le nei. And you know what she did? For mai she hid. Nofo tu i tono le tanga pepa. Fi le nei. Ai eli le pu. Ai tanu ai lalo le eli. O taimi la o lea ua avanoa. For mai, they sneaked out mai e so sola. O pe o whaalilo lilo. O na toi eli la ia leo le tu sipa ia le nei. Ma whai tau ai. Tato ma fau ai. I le li miki, le limit o le access a nai nei kerisiano, I le awhionga le atua. But to us, we have all the freedom. E whaia, e pulea, o e pulea au, o lo i ele sa o tonga aso o mawanoa 24/7, aso o molo tātou ola. E ma whaina tātou whaita wai le awhionga pa ia le atua. E leo whape atu au, e se umatus pa ia i nei usila e ave tia i ama ma, e sai whaasala ai. No. O lea tātou te maua le saolo tonga. Tātou te whaita wa lea whionga pa ia le atua. Ma tātou sa ili ei le atua. Maua lo saolo tonga e te awai ei lau e ka le sia. E te awai ei le aso sai ma futa whaatasi ma le au kerisiano. Whaia tātou Bible studies. Tō langa whaapea. O lea whai maua lewa noa. Tātou te whaasoa tua i le whionga le atua. I lunga lo penga te whailani. O nei atunu. Whai mai e whaasa. Whai mai e whaalilo lilo. Ona whaatino la tau talaina. So whaamalosi le nei TAEAO i tātou. Tātou whaamalosi i tātou. If you're feeling down, you feel worn out, po wa i ele tūlanga, you feel dry. I taimi leo langa, tātou te langona le mātūtū. Ona lea, ona ua le se upo le tua i o tātou ola. I'm speaking for myself as well. Straight directly to myself as well. And it is time that we raise the standard as Christians, that we read the Bible and that we preach the word to enlarge the kingdom of God. Se whaamalosi atu lea nei TAEAO si tātou atunu. Se whaamanatu, ia ma se toi whangu ia i tātou. Toi whangu lo wola whaatua tua. Toi whaamalosi oi atu oi. Whaatonu ai oi. Whaatonu a o ai ai oi. Au ai whaafia, upua le atua. Tātou whaongale upua le atua. Tātou te whaamalosi e i tātou. Ina i o tātou whaamalosi pēr. Whaamalosi le auso. Whaamalosi le au kerisiano. Le nei TAEAO le tātou mata upupo le tātou whaamalosi le malu TAEAO whalea. Aua te whaavai.
Awalo le utia o e whangalo lo tai. E le ai tātou sa ili le atua. Awalo le tātou utia pela unga mai whai au pingi sa oi. Ke iala ia lea wa lima wa yaso lima aso sa. Fius whai au e ku ia ku whai kuko. Alo fōngoi ka meki whai e lo kere oi i. Ala ila ngona atu lawa le whai au lai moi tonu le potu. Ia ai, awa tātou te whaapea, tātou whaamalosi. Au kerisiano, le upu alea whaamalosi. Whaamalosi oe, ia te oe fesili le atua, seek God for confirmation. Awa te whaia i lo wamalosi, awa te whaiwhapea o le sa olo o mawhauwhau, no, whamai ole loto, ole mea tau wha ole ole. So it is very important that we seek God every day for confirmation. A whai o whamai lo le atua alu. Mele tua oso, pingi mea ngā, claim it, it's all yours. Aia e alua oe ke claim mai ia, e na o le lea i o se mea. E na o le wha noa noa, ia māti li wha vai vai ei lava. Ai tā ua lava lo tātou wha malosi, ia le au kerisiano, le au pa ia po le mamalu fo isi o tātou atu nuu, wha malolosi tātou i le atua, malona whinangalo. Nga le atua le nei aso, mai mo mai si tātou atu nuu. Ia wha malulu atu fo'i pe a whai fo'i le asi talo usasi. Ia ai te talo, ia leo ina le upo le atua. I lo loto, a lo loto. Awani o tātou whaatanga le ti apolo. E ngā hoi ia i tātou. Ia le tua, malo whaftai mo le whaasoa le nei TAEAO. Ia whamanuina pe ia na amatal tātou porkalame le nei TAEAO. Awani ngalo ia te tātou, o oe, mai mau o tātou o la au na tutou i le whatoanga le atua. Ina ia tupu maola mafua mai a wale vi inga o le atua. Ai le o i tātou. Pa malosi na mo i tātou le nei TAEAO. Pai foi mawhisoa soani le tātou sāwalinga. A tātou sāwawali ai le nei o langa. Ia auane ngalo. Fesili i le atua. Leia se tasi. E mo i ma wha maoni e eile tali e te moa mai la uo. Ko ai lava. Ai ele taimi ele atoa, ai le fia i lo loto. A o le tali mai le atua, e wha oli nai i tātou. Ia male whautuanga nei e tuu atu i o tawhatafa. Whai mai le wha malosia si ma whai aonga po si ma whai whiau po ta ma whaleanganga o lo ma sa ili e fwoi ma o ngai le nei taimi. A mai, au e te whaitaua tangata. Whaitau lava oi. Tango lava oi. A vane whapeo a au se tulou mai fesili ai o a mai a. You read yourself. O a mai la ua mio. O a mai lo loto. O a mai a o mea o whai. Whamata o le lei o a leanga. Whamata o le lei au a leanga o. Fesili a oi a te oi. Whaitau ai oi. Ai aua te whaitau ina fua le isi tangata. Ne o tātou whaitau atu o. Au te tono tātou. O lo o mau ai le ono se laule na o matavitu. E le nofo le ono se laule na o matavita. I to tonu ia te oe mena e ta ai le whaitau lava e oi. O na tali leo lau fesili. Ia ma e fesili loa i le atua. Pe mai le tala tavita. Le atua ia e au maia se loto fou. Mo a i le niaso. Anga le atu le atua. I fe au matiute. Fe angai ei masio tātou atu nuu i le neita i le niaso. Le tapua inga ta mama tina matutua, le nofa ta talo au na le atua, ia anga le atu lo tātou atua ia te utou. Whamanuia le atua so tātou atunu pelo sa mo le nei aso i whiau mga aluenga. Ia, o le afo i se upu o le tauta mali i la o tau whaafonga mai, ia, malu ave i whale loto ma whina ngalo. Poto a le tautaia iai le sese, ai talo i le loto mawalalo i le nganga o le atua. E ui ma ngalo ai so ma whatau wa, ma so ma ua le ato atoa, e le toto o lo tātua li o Yesu Keriso, ma tau vi ia oe le atua le nei TAEAO, whaafitai te le lava nganga pa ia, o le mea mauti noa, e le mawhai o na whaatau nuina, e le mawhai o na whai o le nei wha moe o le nei wha soa ma le nei o unanga, pe ana le se noa ma lo whaatasi mai ta ma, whaafitai te le nganga pa ia, talo anganga pa ia e wha mole mātou te wha moe atu, ma wha lango atu, ma fesili atu ia te oi, i taimi uma, maso umolo mātou olo.
I le mo'omianga ma le lelei po le leanga. Mātou te whaamoemoe atu I a te oi. Talo nganga pa ia whaamolemole. Ai aina, se loto, se finangalo, se langona I le nei TAEAO. Whaolaina se anga, a wala ua fio, ma lau whaolatanga. Ta ma avea pē I mātou, ma la au tō le whaatoanga. Ina ia fua maola matupu, ia whai mauvi inga ai leo I mātou. Tu mau atu ia te oe le vi inga o le whamanu, ma le whaafitai nei ma so whamanuia sa moa malanu tāpua inga. Whamanuia I le nei aso I whiau mga aluenga. Kawa masausauina I mātou le mana o louto to Yesu Kirisi. Anga le lei I le whaatonu tama, le sungan whaawhiangainga ia pasta Mike man wharetua ia saura ma le au whainga aluenga uma o le nei au nanga. Ia le file mu ma manuia mai ia te oi. Whaafitai tele tama, whaamangalo I o mātou se mo mātou wangasala. I lo toto Yesu Keriso le li whaola, o le mawala awa tuai. Amen. Amen. Manuia tele le ni aso sa moa tātou to e wheiloa I le aso lulu ang fua nei, I le alofa o le tua tai atuai, lo o tō soifua ma so maa uola. Au le ni aso, tō wha soifua.
Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across Upolu and 𝚟𝚑𝚍𝚘. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōtahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚢𝚘, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢𝚘 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.